Za mene opet nije bilo neko vreme, nije se dešavalo ništa zanimljivo i to je razlog zašto nisam snimala video. Danas sam po prvi put na plaži i zato pravim ovaj vlog. Nalazim se na Beach plaži, inače ovaj deo je otvoren za sve, ne plaća se. Imate prelep pogled ovde. Voda je sada, s obzirom da je mart, veoma hladna, tako da se nisam kupala i ne nameravam, čisto da se ne bih razbolela. Ima dana u kojim se pa ću vam javiti, naravno, kako je more. Evo malo talasa. I naravno, sad ću vam pokazati ostatak. Cannot do this. Huh? No, you leave. But you do it from this part. Okay, later. You leave it here. I'm here with Karim. Hi. What's up? Nemanja. Ciao. Just. Evo me, evo. What are you eating, guys? What is that? Seafood soup. It's really delicious. Malo više zlo. Nemanja, je teško da se jede to. Ne znam šta jedeš, a? Vrlo lako se jede, ali slažem se baš najbolje. Biće dobro.